Uma uyifunda sayifunda last time ngifunda eBhayibhelini yaze ngathi ngibheke kwezinye indawo nalapha mhlawumbe nakwamanye eBhayibheli. Kodwa ngizange ngithole ukuphumula since then. Ngathi no angizange ngenze kahle ukuthi ngibuyisele la ngoba ayizwakali kahle. Kodwa namhlanje ufuna ngizame ukuthi bathi ngesingisi ngenze inarrative yakhona. Ngitshele ukuthi kwenziwa kanjani. Lakho sithola lapha kule Leviticus chapter 16 khuluma ngomkhosi wokubuyisana day of atonement. Umkhosi omkhulu kwaJuda lo. Umkhosi ebaleke thumashu kwaJuda, omkhulu kakhulu engokwami ukubona. Eyithintene negazi. Owokuqala ilo wePhasika. Uma kuzochitheka igazi uJesu ebayiwundlu elihlatshelwe ini izono zabo. Bese kuzoba yilo wokugcina day of harvest maphela unyaka wabo futhi uzoqala sometime kodwa kube nalomkhosi wokubuyisana lapho izono zabo zazemboswa. Uma ngabe umprisi engayenzanga kahle leyo nkonzo leyo ingaphumelelanga babazi kahle ukuthi ayikho into yabo ezophumelela ngoba ngalelo langa kwahlanjululwa yonke into. Umprisi yena wehlambuluka. Number 2 kuhlanjululwe itabernacle lonke kuhlanjululwa ama-altari yonke into. Uma eseqedile bese sebezohamba kahle ababusiseke basi ukuthi yonke ikhambe kahle. Ngakho mawufunda ke encwadini yamaHebheru ngakho kubalekile ukuyazi kahle basiyifundise la esikoleni sala ekhaya sifundisa kakhulu qala ngetabernacle bese sizofundisa incwadi yamaHebheru because incwadi yamaHebheru ngeke uzuyazi uma itabernacle ungalazi because incwadi yamaHebheru iveza uJesu esenkonzweni kaMose etabernacle. Yonke into eyayizwa lapho basasibona isithunzi sikaKristu owayezofika kwezwana basabana. Kungakho uJohane uma ekhuluma nabantu uJesu bekhomba uJohane bekhuluma nabaJuda chapter 3 I think 329 ethi bhekani 329 or 329 ethi bhekani udlu kaNkulunkulu elisusa izono zese. Bamuzwa ngoba wonke amawundlu ayehlatshwa ayezisibekele enza atonement. Kodwa ukhomba yena ukuthi leli lisusa izono zeswe. Besokala bazi ukuthi ayisifikelele nto bathi uNkulunkulu izono zena asoze zakhunjulwa forever. Ngamagama ke encwadini yamaHebheru indaba enkulu yakhona ulokhulu umbhalo wamaHebheru ufuna ubachazela lokho bese yenza inkonzo yonke ukuthi no inkinga babethi etshela abaJuda babethi ngenxa ukuthi ke inkonzo yabo iyaqhubeka ukuthi no inkonzo yobupristi khona noma itabernacle lingahlala lingabasaba khona ukuthi usekhona umpristi omkhulu. Uyabatshela ukuthi akasebenzi ukulelana la usebenzayo kodwa mawuqala ku chapter 7 incwadi yamaHebheru uye chapter 7 ikhuluma ukuthi yena umpristi ngokuma kaMelkisedeki bese iyaqhubeka ingene ku chapter 8 ukungena kwakhe nokusebenza kwakhe. U chapter 9 la sekwenzwa khona umkhosi wokubuyisana bese u chapter 10 ila sesitshelwa khona ukuthi ngakho ke nathi lokho sinompristi omkhulu besivumelwano bese ukuthi asiye ngesibindi singene endaweni njani engcwele edabulisa ihenqo okuyinyama yakhe bese kuyavaleka incwadi yamaHebheru chapter 11 sokukhulunywa ke ngama the giant bizwakala zami faith giant bese ukuthi uphehlo bese ubake ukukhumbuza ama-exhortation 13 ama-exhortation bizwakala kodwa inqikimba yonke incwadi yamaHebheru from chapter 7 ukuya le kodwa mawuqala ko 2 3 4 iyandlalela chapter nechapter yamveza umpristi omkhulu iveza umpristi iveza umpristi kodwa ingagxili kodwa mayifika ku chapter 7 la isoqala iclimate yakhona isimveza njengompristi ngani dashika ngoko the order of Melkisedeki. Ngakho ke ngizochaza ke namhlanje ukuthi kwakwenziwa njani. Number 1 ngaleli langa elikhulu lomkhosi we-Day of Atonement uyayenziwa kwakuza umpriest umayeza eze ephethe a bull yezwa
ngathini inkunzi eze futhi ke nempongo bezwakala rem impo ithole lezono zakhe bezwakala bese uzolenza mhlatshele for izono zakhe bese kuthi impongo le imele yayizokwenzelwa umhlatshelo okushiswa bezwakala burnt offering. Okay, burnt offering bezwa kaIsrael ekuseni nantambama kodwa ngaleli langa leli special day funese nako koyi2 bese kithi ke ahamba afika phambi kwetabernacle le nothi ezongena egcikeni bezwakala usela ngaphakathi usezonke not kwikhoti yakhe usengena usezoma kwitabernacle ame lapho bezwakala la kune 5 pillars khona afika ame lapho apresent elona bezwakala usagqoke lezi ingubo zakhe zonke zobuKristu bezwakala njoba zinjalo akuniyazazi yakusho ufaka isigqoko sakhe wagqoka kahle wagqoka wafaka izansi wakhe athi angakwenza lokho bese ke ibekwe eceleni bezwakala ayipresent ingabulawa bese ke kulethwa izimbongo ezimbili enye isibela zombili enye bese isilungiselelo sokushaya inkatho ezodliwa lokuthiwa iscapegoat bezwakala uthi ayaka Azayeli ilena ke ezokwenza ithwala izono zabantu iye nazo ehlane bese lenenye ilezobulawa kwezwakala ingene laphana bese kubake nenye eyayidingakalayo yesithathu okwafunakala kube eyani eyokushiswa bonke yokushiswa lezi ezezono lezi zokushiswa then emva kwaloko uzobe sesuka esengena etabernacle phakathi afika ageze izandla ageze nenyawo mawuthi uyageza bese seyakhumula zonke lezi impahla zobupriest bezwakala esefaka ke lezi abezifaka ngaphansi zonke lezi kusho ithayithi emhlophe yelineni ilokhunje ingubende yelinene nebhande linene nelinene ekhanda bezwakala akubeke phansi bese sethatha lezi asigqoka izona ke azosebenza ngazo bese yaphuma uma ephuma athathe ilahle lapha ealtari leli lemhlatshelo alithathi ilahle leli athele impepho kulo ahamba angene uma efika kwialtari lokushisa impepho afike alibeke lapho bese liya phakama impepho le phakama kwithabaleke boyenze njalo bese iyawela ke intuthi icover isihlalo somusa sonke kodwa New Testament lithi wayengena afike amukezwakala afike ayibeke ukuthi sibekele isihlalo somusa lithi wayefika ayibeke eduze nesihlalo somusa kodwa akuhambi kahle lokho ngesimaso wayengeka angene ngaliphethe igazi lakhe kuqala igazi lomhlatshelo wakhe ehamba kahle etabernacle ukuthi number 1 akangena uyibeka la bese impepho le isibekele isihlalo somusa bese yaphuma uma ephuma ufike uthathe le inkunzi le ifike ibulawe mayiqeda ukubulawa uthathwe igazi lifake esitsheni elinye ezosala lapho uzolithela esinqeni saleli altare lani lemhlatshela angene nalo ke leli igazi leli ahambe nalo uyilo yana azayongena nalo kuphi endawo adlule kwisiheqo angene etabernacle elokhunjeni etabernacle elingcwele the whole of the holies afafaze kasikhombisa ngomuno achele kasikhombisa 1 2 3 4 ka7 phezulu bese yaphuma nalo alithatheke ayoli bebeka lapha ungena ngokwezono zakhe kuqala hlatshelo ngezono zikabani zakhe bese ke eyaphuma mayesephuma bese yabuya afike kulezi seziyi2 lenye idlwe inkatho bezwakala bese sethatha lene edlwe inkatho o athathe liqala ange ibulawe ithi ngabulawa yomhlatshelo wezono zikaIsrael athatha igazi layo aligcobise ezimpondweni zealtari leli lemhlatshelo bezwakala bese yangena nalo ke angene nalo ahamba mayefika lapha endaweni engcwele afika enze kanjalo kasikhombisa nakhona bese ke yaphuma kuyezwakala uma ephuma afike ke alithathe
alithele laphana nalo la kuzothelwa khona esinqeni sethabanakisani sekuthiwa i-scapegoat eka Azayeli, abeke izandla zakhe phezu kwakhe, avume zonke izono zika-Israyeli phezu kwakhe. Athi angaqeda ukuzivuma bese kuthatha umuntu ospecial ahambe nayo ilahla le kwahlonga sivi. Yebe nibone nezangoma uma zikwelapha kufuna bafuna inkukhu ezimbi noma izimbuzi ezimbili. Eyodwa bayihlaba ulaliswa nazo, eyokuhlaba bayihlabe uthelwe ngegazi lanyongo yayo, lenye bese bethi akayithathe lo muntu ayoyilahla le, uthola inkukhu ibhayiza ehlane la, iyabhayiza uyithatha uyidle wena uthola usuhlanya, kanti uyayithwale ini ukuhlanya kwaloya muntu okwakhisho kwafakwa kuyo. Kwezwakala mhlawumbe uthola imbuzi yahamba lesikuthi ukuhlabene uthatha leyo mbuzi ayidla, kanti izangoma zenze le yanto ziyi-practice ukuthi zithwala izifo lapha lalithwala izono ihlala leli gama-ke lesingisi okuthiwa i-scapegoat. Uma kuthiwa icala lomuntu lonke libekwe kulo muntu. Kwezwakala iyayithatha-ke iye lapho, mebuya lo muntu uzobuya afika ageze. Niyawukhumbula amanzi esithole esibovu, uyofika athathe lo manzi-ke ageze ngawo before angena. Nomprisi bese eyaqeda useyangena naye useyageza izandla zakhe. Meqeda ugeza ageze nenyawo bese seyaphuma esegqoke lezi ingubo zakhe zobupriest, seshile esimhlophe lapha. La ethabanakeli phakathi, tabanakeli akukho umuntu okhona, uba yedwa lapha. Bhaliwe nala ukuthi kungabi khona umuntu phakathi, uyedwa. Kwezwakala bathi-ke uma ngabe kwenza ngesikholelo bathi uma kwenza uNkulunkulu embulala, lento abathi kwakhona intambo yokumdonsa yayingekho, babe bakude. Kwezwakala babe ngabi la endaweni engcwele, akukhona umuntu engcwele. Ngakho uma uNkulunkulu embulala endaweni engcwele abakwazi ukumdonsa, obvious. Kwezwakala ngoba abekho kwakhona la, bona bangale ngakwi-courtyard la kunabalevi khona, abanye-ke bangale ngaphandle kwetabanakele ezihole. Indaba yentambo lokuthi kwakhona intambo emdonsayo ayikho, into esengqondweni zabantu bayifunda trust la eBhayibhelini, ayikho empahleni zakhe. Uzothi uma eseqedileke sephumile segqoke lezi ingubo zakhe bese ethatha-ke le impongo yakhe yomhlatshelo wokushiswa nale mpongo kade ikhona yomhlatshelwano wokushiswa abani ka-Israyeli, ahambe nazo ayozishisa laphana, umhlatshelwano wokushiswa, burnt offerings, ibe yiphunga elimnandi. Bese ethatha amanzi lawa esithole esibovu, asifaka umlotho esithole esibovu namanzi aphophomayo, bese efafaza lonke ithabanakeli nezitsha zonke. Sorry. Athi angaqeda ukwenza lokho bese yaphuma-ke esemake sephamisa izandla esebusisa-ke u-Israyeli. Usuku lonke luhambe kahle, day of atonement. Angibuye-ke futhi ngiyi-repeat. Number 1, into ayenza ngaleli langa, akube khona umuntu ethabanakele, bakhona abalevi lana abapriest. Bezwakala ngaphandle kwi-courtyard, yena bese letha inkunzi nenqama. Bezwakala ilokhu inkunzi le makibhule imaqondana nezono zakhe, umhlatshelo maqondana nezono zakhe uyonikelela wona. Impongo le iwumhlatshelo wani wokushiswa. Uyasithatha ame phambi kwetabanakele, amela kuleli phambi kwetabanakele emnyango ukungena kwi-holy place, not holy of holies. Bezwakala afike azipresente uNkulunkulu, asitshela ukuthi wayepresenta athini. Bezwakala so uthi lo mhlatshelo wami wesono inkunzi, umhlatshelo wesono njengokusho kwakho, kusho kwaMose, lona yini le inqama impongo emaqondana nani nokushiswa, bese sibeke eceleni, bese kulethwa lezi ezimbili izimpongo zibela, bese kushaya inkatho ngazo. Makushaya inkatho azipresente laphana, bese kuthathwa le edliwe inkatho yokuthi izoba ekaNkulunkulu ayibeke eceleni, nale nenye ayibeke eceleni. Bese yasuka lapho useyangena manje, usagqoke lezi impahla zakhe zobupriest, bese uyangena endaweni engcwele. Mefika laphana afika ageze izandla, ageze nezinyawo, bese yazikhumula lezi impahla zobupriest. Kwezwakala azibeke eceleni, fake lezi zelineni. Kwezwakala ilineni ngaphansi esithi tight. Kwezwakala
ngesingisa namhlanje bese efaka iloko elimhlophe lide kufika lelinene bese sekubopha ngebhande lelinene afake lesigqoko selinene ngezwakala bese yaphuma ke lapho afika athathe inkunzi le ayibulale athathe igazi layo ahambe athathe igazi layo angene nalo uma engena la ahambe straight before ezongena ngale uma esefake lezi impahla lezi zelinen bezwakala uthatha isitsha athathi ilahle lempe ilahle lapha ealtari lani lemhlatshelo ezenalo bese thatha impepha ifake phakathi angene mengena lafika ibeke ealtareni lokushisa impepha bezwakala bese iyakhuphuka ke siyongena izingene ngalo bese yaphuma ke afika bulale inkunzi le athathe igazi lakhona leli zolinye lizosala lizothola isinqene sane se altari lemhlatshelo leli liyangene nalo ke ahambe nalo afika ngene endaweni engcwele afika afafaze kasikhombisa 1 2 3 4 5 6 eshama tonke so bese yaphuma uma ephuma lithathe ayichithe lapha nalo kuzwakala khona lapha esinqeni bese thatha kulezi ezithu lenye kuthiwa ileka Azaliya ezohamba ibe iscapegoat lenye ibulawe lokuthiwa kaJehova mayibulawa lokuthiwa kaJehova uzobe sethatha igazi layo ahambe nalo ayikuleli altari lani lemhlatshelo afika libhece izimpondo zalo lezi ezu4 bese engena nalo ahambe nalo right through ayongena ezeza very same thing endaweni engcwele afafaze kangaki kasikhombisa bese yaphuma nalo seliyahamba nalo lochithwa lapha bese thatha izandla zakhe azibeke phezulu kwalempongo ezohamba nalomuntu okhethiwe ukuthi yolahla ithwala izona afudume zonke izona zikaIsrayeli phezulu kwayo bese inikezwa lo muntu ukuthi akahambe nayo ahambe yake lo muntu ayoyilahla bese yabuya ke uyabuya umpriest uthatha uyangena phakathi uyageza ke ngene lapha nageza atangaqeda ahlambulule kezwakala akhumule lezi impahla kade ngenazo linene afake lezo kupriest bese yaphuma uyaphuma kuseya lapha uthatha lezi impongo ezimbili ile ebehamba nalenkunzi yomhlatshelo umhlatshelo okushiswa nenye ebekiwe yomhlatshelo kabantu kaIsrayeli bese ziyashiswa lapha mase asinikele uNkulunkulu mase eshiswe qediwe bese yabuya athatha amanzi lo muntu mayibuya lapha afika ageze ngamanzi lawa umlotha lo nalo kageze bese ke sekuzwa lonke ke altari leli naso zonke izinto zihlanjulule ngalamazana okuhlambuliwe ngathi angaqeda lapho bese yame ephakamisa izandla zakhe Israel lonke ebhekile bese yambusisa uIsrael bese siphela kanjalo i-day of atonement. Okunye kubalekile uma ufunda incwadi kaJosephus lithi ngaleli langa ngalonyaka uJesu afa ngawo ngizwakala ngalelanga uJesu wangithi wafa ngabo wabethelwa ngesikhathi lesi uqala konyaka ngoApril ngesikhathi sePhasika ngalesikhathi lesi se day of atonement sekuyinyanga ka7 ngizwakala suyophela unyaka bathi mabeyenza leyo nkonzo leyo lempongo le umpriest ayenza ebeka izono zabantu phezukwayo bathi yahamba yabuya ayizange ihambe forever yahamba enjani yabuya okusho ukuthi lo lena izona sathalwa impongo zithwala ubani uJesu kuyena ngizwakala okwesibili funa sazi ukuthi ke uma uJesu efa ilokhunje ikhethini ethiwa still is about 2 inches lada kwasuka phezulu liya phansi bakwazi ukubona abantu kuphi ngali ngizwakala ngakho iBhayibheli lithi ngakho ke Mofuni chapter 10 I think chapter 10 verse lika 14 incwadi namaHebheru asibe sinesibindi ngizwakala so ukuthi sihambe siyongena kuphi endaweni engcwele edabula isihenqo okuyinyama yakhe singena nayo umpriest yaphela lapho lonke phaka abaJuda ke baqala balithunga lelikhethini ngizwakala balithunga bayiqhuba just inkonzo yakho kwazi kwafika
ubani ama-Roma ayicitha ngo-70 AD yaphela-ke yonke leyo babe sayiqhuba sonke lesikhathi I think almost about 40 years beqhuba inkonzo yabo bengena bephuma kodwa engasekho bani ingasasebenzi ngoba ngelanga lePentecost ila kwabonakala ukuthi number 1 uNkulunkulu akasahlali kuphi eTabernacle kodwa usehlala kubantu ngoba ngelanga lePentecost kwabonakala abantu kwakuthiwa bakhona umoya omkhulu mafunda chapter 2 encwadini yezenzo babona ihloti zomlilo zibaphezulu kwabo kubaJuda kwakusho okukhulu lokho bababazi ukuthi uMose njalo number 1 uMose uma uNkulunkulu ekhuluma naye wabonakala esihlahleni sinomlilo manje sinjani singashi babuthi isihlahla asingazi uNkulunkulu okhuluma yahlala ikhona uNkulunkulu vela njengomlilo uma behamba naye ehlanu kwezwakala behamba njengomlilo ebusuku emini ehamba njengengeva uma behamba lendlela siyafunda ngamathenda ngithi ethendini likaMose kwabonakala mhlawumbe inkungu hayi Tabernacle etheni likaMose ngaphandle ilali khona lapho ngaphandle kwegama kwabonakala kufanele noma kubonakala umlilo kwezwakala bazi uNkulunkulu khona ngalelanga lePentecost babonakala isihloti zalabantu ababekhona kwezwakala they were 120 angithi kunjalo babe khona lapho kwakhona amadoda nabesifazana abapostoli besifazane phezulu kwabo khona ihloti bengashi okusho ukuthi uNkulunkulu usehlala la kwezwakala kodwa ngoba ingqondo zabantu zilikhuni babe saqhubha nalenkonzo behamba nayo besathi kuphi yiseTabernacle kodwa sokhona izinto ekhombisa ukuthi akasekho lapha usephumele iTabernacle lakho uselakhile liphakathi kwabantu lingekhathi kwezwakala ngakho ke yonke inkonzo mawufuna incwadi yamaHebheru is-centered ekutheni uJesu Kristu ungumpriest indlela eyendaweni engcwele ikhona ngoba uJesu ungumpriest kodwa akakhonze eTabernacle lasemhlabeni ukhonza kwelasezulwini kwezwakala na yonke inkonzo yakhe yakuphi eyasezulwini ngoba nopriest bakho basezulwini kwezwakala ilapho esimele khona ngakho ke ilanga elalikhulu kuIsrael kakhulu ileli day of atonement okwaziwa ngakuthi izono zabo njani zivalekile sebengakhuleka bakwenze konke bengithi kandluliseloko ku-part 2 ngizama ukuchaza ngeze narrative kunokuthi sifunde eBhayibhelini ngcono ngizama ukuyichaza ngiyaxolisa khona